kenangan orang beriman. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seorang lelaki yang telah mati, qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka berdua. Istighfar merupakan salah satu daripada doa, iaitu memohon keampunan dosa. Nas ada dalam Quran, antaranya begitu juga nas yang menunjukkan doa kepada orang yang telah meninggal sebelum kita. Ayat 10 suratul Hasyri, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, mereka itu dengan menyatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan bagi kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Jadi mendoakan orang terdahulu ini sabit dalam ayat 10 surah Al-Hasyri. Begitu juga ayat terakhir dalam surah Nuh, ayat 28 dalam surah Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan bagiku, ampunkan bagi ibu dan bapakku, dan bagi mereka, bagi sesiapa sahaja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan bagi seluruh orang beriman lelaki dan perempuan. Wala tazidil zalimina illa khasara. Doa Nabi Yunus di akhir surah Yunus menceritakan bagaimana Nabi Yunus membacakan doa kepada diri dan kepada ibu bapa, bahkan kepada orang beriman yang masuk dalam rumah dia, yang ziarah dia, jadi tetamu dia, dan kepada seluruh mukminin mukminat lelaki dan perempuan. Riwayat yang lain, istaghfiru li akhikum, dan riwayat yang lain, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan orang-orang yang masih hidup di kalangan kami dan orang yang telah mati di kalangan kami. Kenangan orang beriman. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seorang lelaki yang telah mati tetapi darjatnya di dalam syurga sentiasa ditinggikan. Fayaqulu anna hadza, lalu dia bertanya, bagaimana aku boleh dapat begini hebat darjat dalam syurga? Maka dijawab, bistighfari waladika laka, disebabkan anak yang kamu tinggalkan beristighfar kepada engkau. Kami, Nur Family, ingin membuka peluang kepada anda untuk berinfak. Sesungguhnya, pahala infak itu akan senantiasa mengalir sehingga hari kiamat. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad li Imam Al-Bukhari, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu man yazuru al-qubur an yusallima 'ala al-mauta thumma yaqul ghafarallahu lana wa lakum. Nabi SAW mengajar orang yang menziarahi kubur agar memberi salam kepada orang-orang mati dan menyatakan, semoga Allah mengampunkan bagi kami dan bagi kamu semua. Ini doa kepada orang mati. Dan riwayat yang lain, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah agar mengurniakan kepada kami dan kepada kamu semua kesejahteraan. Ditujukan kepada si mati. Dan doa itu umum, sama ada memohon keampunan atau lainnya, disepakati memberi manfaat kepada si mati dengan syarat doa itu makbulan, diterima oleh Allah. Jadi makbul tu siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Ini anugerah Allah sahaja. Jadi masuk dalam bab kita ar-raja, kita mengharapkan doa itu dimakbulkan. Dan syarat kedua, orang yang didoakan itu orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, bukan orang kafir. Doa keampunan, doa syurga kepada orang kafir, yang itu tak boleh. Jadi doa kepada ibu bapa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doa yang tak boleh kepada orang kafir. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman yang lain beristighfar kepada orang-orang musyrikin, walaupun orang musyrikin itu adik-beradik mereka sendiri.